Hi Lucia Lauton. Hi Flancia. Si haki mai. O hanu sila ahon. Hi Holalote. Hi Caroline Pendan. Tako. Hao kai lele he ahon. Hi Giovanni Solomon Colin. Christina Frimano Fituri mai. Nere kita ala tahe uho. Oh yo we. Hi Caroline Fortapo. Melanie. It's for live when you go let a big mata. Jacqueline Fato, Alilia Sakapo, Lucia Lauitonga, Malu Tapoke, Ahoni. Hi Maria Antonia Lantu, and Eliza Nimaka. Taelata Kopa. Hi Jill Mitchell. Hi Jill. Hi Jonathan Sivelio. Oh, only you can make it fine. Hallelujah. Hey, look at the Povale. Hey, Aisha. I know, Masi Aisha. Hi, Sosiwa. Rosaline Kato. Kafui henda me a he. Tata be a YouTube. Sai. Malota mauke agoni. Hai Catalina Tonga. Hai Siwa Kilo Kalami. Hi Mary Elizabeth Grew. Hana. Ko saia hoki fohiva. Ki pe piano pe background, okay? Ko ta ben go ke fa holeo. Funga ni taka ya, one of my favorites. Fa mohe akta to pori mo a uha. Alohiva mai me. Tau ya eti vai tohi. Hai Lantu noins, vea se kope, sina laeli. Fo e mea. Ko hiva pe ke whare o e. Sorry. Hi Maria Angiana Joseph. Hi Sina. Hi Latanga Pango, Belinda Tavake Maloka mai. And do you via in Sekope? Vesinia Mafoa. Kapauka Yoya Toinga.
Ita ko ke Facebook up ho ke asa ke hai Aisha Irene beauty still leka we toko ke fai pe ngai ulu masi ke ato ko ulu ke finga ke hina ka to hakatea ka fo al ke yo ave me mama okay alwa voice box or hiva for somebody else today. Hi Miriam and Makiola. Hi Visinia Mafoa. Win Havea. And to you, Eliza Nemaka. Melelu. Okay. ABD red. Kayono ko hingo fakihe. I'm sure my foot best loy. Mo hook to Daniel Roberts, hello. Siko be on. Was the got to my tohia kau customer na Ottawa me Australia. I'll forget nige mahinata. Tiki big mawe Ottawa. Kon uhinga ko ha. Immediate ke rev in Aussie. Talamai. We're still behind 2 weeks now. Thank goodness for 2 weeks, hey? And I am 1 month going to Albert I me fuck my game. Now was the update before me aka go to who going to give for lockdown from me. Oh Yahweh. Hi so ni palau. Se fa asa ke hinga go so ane masi fa langa manat. Hi tangina fina. Fa ko me aka so ane. Hi na ati broadcast. Fa fa aka fineki. Ha ate fa I kaloni fineki na ati si whanai malon fa whi haka ke ukai. Whenever you're ready. Hai lai sane wai kalafi laui. Laui? Ko I hai kau osi. Ko ila bako mo fa isi osi o mai koe nā he mo behe. Fo fine mo tua kai paangai. No be. Tā ke ofisi. Tānka nau tō. Piti nau tō update ko awhi ia. Oh my gosh. See you. Hoi we. Hiki ko ki Australia masi. Hai mere teiri. O kono misi u siu. Hoki ni mama si taimu ke streak ya ho mau ulu. Winnie, ko mea ni whai lot mamahi. Koe kore kis koe no aki whai. Anyways. All right. Sai, ko tau pāti hoko, e whaia, leo e pō pāti e taimini o whaia ki he Pōtu City instead of Monday. Pē maru yami. Ko e lava ha tau whamiri a tau tolo. Kau tāmai ta masi, he? Taimu wiki hawa voice box. Kai ki eke whamiri a. Taimu hawa voice box o hiva. Ko eke ai whamiri. Tamsi kakalahi. Hai tap ka fusi. Hai lot. Lot o malaloi. Lot o tafuna. En mata mafio asi. Hai ngā hala. Melelu. Okay. Mo kisio mai bina kai whai laivi. Os kakatoki ui wha osa na mo ngahingoa. Sai, mo mana tui, ni kon na blau gai nai o tapa fiu tari. Ko uhinga ko tau live atai, ke mo sio mai, I'm still here, he? Me ngā ko ilapa wai ni ha mo tol, man tui ko mea, kai ko mea whai ngofua, ke te transfer mai pangalahi au pito. You wait for it. I know the feeling. I know exactly the feeling. Pea tōlahi a mo tōru ko os ovai ne wa mano tu. Ko os rewhane ata mo siri mi. Sai. Kai ko mea. Antuk te si hela ia hen whahua o tā. Pea te ngā ue ake te ki commission. Ntai mo rewhane ai. O Yahweh. Ko o. Nā peo hoko. Ko tai ala ke kato whatau mai.
me ago loto ni ke swap ki ai. Kai. Ko me pa ko refund. Pa mo wilo be ka mo refund ya to ai. I always refund up. Ki o hinga ko e whihala ki a rea mga tunga korona. Sai. Ko whatonga e ko hone aniana a ngalo, he? Aia, whenua be afo I sei ka kakato teu ka hana. Tamai mo bek whae. Tamai ke sei ai, ko te ilo kaka e atunga ni ki matalai hone. I'm proud of me. I live I say ia, ta whakto he mai. Au kai fuki usa ia, ta whafuke available. Kai ku whasa ia, sei ta whakwa, he ko teringa. Pau whalahi like teringa, ko ke pipikia ki he ulu. Teringa mauai. Ai, masamai, e whahau e teringa koe. Which means, I am taken. Te ke tu mau pe kai. Pa mea kai ke tu mau. Sei koe ka vaini, ko sei koe ka vaini o ai muai. He? Aia, masamai pe, to he ma, I'm taken. To he ma, I'm available. To matau, I am taken. Pea koe, tu o koe I he. It means, I'm taken but still looking. Aia, ai go hinga tu a tefe matangai sei o lunga he, vai nia. Sai, ko wheta no he a hon o kau ki love, mantui. Ko me an ko puke ak montolo na mupe he, pe pure fini monto akfi. Whawa mapa a be aka whampi foi talk stories. Pea koe, ui, o sei whapeke tai tolo koe e ku live o pehe. When he asked to kiss me, okay? When he asked to kiss me. Sai, wai ni ang mondo mo whakakau, mo sio mai peka te au bago ila. Ane o kai o me a, ka koe tā mai. Mo tā private I, hame o te lai ka pau te ke tā private mai. He kai ki o tā la nora ko koe, because I don't know who you are. Ko eke mai ko hak mea whai, why do you want to know? Ka koe tā ko ni masi koe whangi tā mai ki. I'm sure o nau mei, leo tatapu na tamo vili a mi. Ko mo seo mai ki he fo hina kulu, he e liu mo tau. Ka mo nope whai tā mai. Kani ko tātu, tu ko tā mai, al whanga we, o ko aunga, alo fufulu ho mo peleti, he ta kon ka manke, ka tuko tā mai, because it will never happen. Mai no? Mo al whawhi ngau e ta kon ko mo mami, o tā mai, whangi kaureka kono o tā mai. Pa koe e ko pehe, tati koe ngai telefoni, ta tonge whaki fo I live, sai. Ko uhinga a ko whai live ko ni. Ko uhinga. Nai whai mea nai hoko he pat ko na tokosi. Mantu I fok, I'm an entertainer. Taimo ko pati ai. It's all in a show. It's a show, okay? You know what that means? I'm an actor. I'm an actress. I acted. Pea koe mea go oku hoko. Oku whaiwhake me aia, ka koe ni ia, oku sia whamātata mai ia, he? Aia, mo os I lope. Pa koe mea ia go oku, aia whai live koe ni. Kono I ngā ko last night, I went out and had dinner with someone. Pea moi whānau. Pa koe ki whai hui ina ke mai tō tākua ka te ao. Sai, ka pau ke alo date mua taha. Ta kole ate tamasi ke umaka koe. What do you do? Ko whai te whai, aia, ko ke whi uma? Ko unga ke eke whi hui, ke whi uma? Mai, I kai ko hanga peo ko eke, mantu I pau ke uraki, mono te ni ma ke vai peo vela patoki. Tau ke eke whi hui. Pea ko tarien, it depends, okay. Mana tui, whanki tamai tonga. Lehi, pea, mantu I protect ki nau tōro.
Da culture ia oku. Masi wa te mi ta pe he. Fa mai fa popula he. No whekau he whae koe hoko ai ono. Ko tō e la ona ke tō e huk tua. No wha mau I wharen paka te hū ki tua. Mami koe tā, a ki te whukau tau whare. Ai wai te mihi te pe, man, te ki o se wha popula lai. Ka ki tau ilo on the other hand. Oku si popula tau whae tau tō. No si of tau tolu. Mau ilo ki te mōtau mahi no I pēha. Ha mō wau ke tunga koe whae. Ka koe whiho I koe ni. Sai. Ka pau e kole umat ka te koe. What did you do? Sai, o whanau le lei mai, kau tāria no pe. Ko whiwhine ko toa pe, oku iai hono mahu inga. Tātou te whido he tau culture, women are superior. Ko inga, in society, we look up to the women they holding ai. Antu I hanga te whahou, he? Ai tōnga lang ia pe. Ka anga ko e kusio ki he anga ko tau upbringing wangan o haki tau tolu o tau whanua. Whakataha moe, mantu I Tonga and God and Tonga are my heritage. Ko paui alua o mea koea, culture mai loto. Pa koe anga ko kusio. Ka pau lewa oku te ofa hataha. Tangi koe tau tupu haki tonga, he? Ka whuki hasirini aku ngā mea ofa. Ko te ofa, o whakahai ake he te whaik fwoi ngā huelele. Ai hango sapat whae. Ko mea whae ko te alukita tafi whamawe whare, mantui. That's how we show love in our culture. Au tau whae ngā huelele for that person that we love and care for. Pe aku hoko ia. Koe konga ia e ku mo'i. Koko u mari tō whaen. It never worked. Peko ila pe au ia. A lot of you look at me and you say, Sot, koe na whakoi nana li ake hei hoa. Koe where ai ngahi excuse, he? Why? Oku momona koe ki tuku I whata, without knowing. Pako whanang, ila ko whanang pe, nai alwe ka li aki mai ia. Nai alwe ka li aki. Oku feel sorry for our women. He kono winga. Oku ikai ko halea uksai. Ki pehe, koina ne li aki ahai, who cares? He? He koe whaka mea uksai. He koe maria ke li aki. Ko maria ke nofo whataha forever. Pea ko whanau me ka taha o whaha ne fo I tā noa kau ka mea mo mea. Masi, ko lau pisi nai ri ake maari nai alu ia pea alu me whiwhine. Pea ko ku ai arene ahon whiwhine tonga. Alelei fo I lea ko ia. You don't even know what happened in their marriage. Ke lea pehe ka tā na ri aki ia. Fu whiwhine tala vau pehe ahai. Fu whiwhine poto. Kali aki ia. He? Iwe whai rea ko ia. Ko hai ia o ku maalunga. Maalunga si anai ko kita ne o maulalo. Pea, ko whanau pehe ngahi tānoa ko ni. Ko ne whai tānoa ma pea taha kau ka. Nai ri aki ia na mali. Tau sat pea papea wai mea o whihalaki. Ko no ngā sat ko na mali, he? Sat ko ia whio whia ke whiwhine, he? Kali aki ia no mali. Ila ko tānoa pea me pea taha masi ko osin. Ko whaisia ako ia ko osin tia e whaisio anana. Because in my mind, o kai ki o tui pehe.
Ko fefine o ta pe o guano mau inga. Every woman has values. Everybody should have values in their life. Ko value a fefine o makehe. Kia te au he kona uinga, not only she is a woman, she will be a mother, she will be a grandmother, she will mana tu e ko tau tau hau e whawhine, whatata e kau Māori. Ko hai mate anga Maui, na e mate ia ko tamte e whawhine. Aia, ka mea o alu e tala tupu a, o alu ia ke pehe. Ko mate anga Maui, na whaka e whia ia he whawhine, i whaunga peoi na o mai a Maui ke mamani. Ko nofa pa kau ke tala tupu o kau Māori. Ko mea o ku hanga he kau Māori o tamatei a helo goni. Ai futoa goni i he whaunga. Not respectable. I kai ko e nau whainga e ke whakaha that women are superior. Women. Ke mahu inga koe whewhine in society. Pako ani pako puringa ta anoa ke whai kupu i lea goni. Nari aki hano mari. Whewhin. Hangi ko lau, every woman has sets of values. Pako pau ko e te value a kita o pehen. O ku ikai, ko value en te urea peke value. Ko value o pehen. Ko au whako hawa he whakakata. I joke a lot. Ko ngā whaki, I'm a entertainer. I like to whakakata, he? But when I am in love with someone, when I'm married to someone, I'm a one-man person, which is not what many people think. He nau seo ki anga koe te tohonga, hua, whakakata. Kako moila? When the camera is off, I'm back to myself. I am a one-man lover. I love only one person. Ke mahina po tu ik fe, pau ka ye work, finga mari al. Alwe ka te hokot. I cannot take how many of them. And remember, this is the funny thing. Ko foi value ko ni na wako au hili au mamai lai. E ko nga taim na ke I he a ko ai. Na ke whanonga fo mea ko ni me whae. Ko mea nda mak whae, whiri ke lahi, pia ke tok whiri e foi taha. He? Ko nei whakaukau ia. Ai ke lahi kau mea ke oa tene ilo he tamakoi. Lau algo ke hako, that's what I did. Ko mea, ko algo ke hako na pehen. Mandu yo au toko wa umare o tatau, mare o tatau he. Pia kata maa taha ke telefoni. Ko ia ne unge tari. O ku kohu be foi tamai ko au. He mare o tatau, we laugh the same, we look the same, we... Pena pehe mea. Ai a teo ala ko out me tapsi he, hiwa ke hongo whalu, fuck mai. Hokot mo tama ko he, hongo whalu ki ta mantu ko al ma ko sio faiva au ke hula e ako. Alo ke he, si saira kai ice cream. Ko te tina pehe, ko te pehe, te tope. Pe ko te tina pehe. Na ala te to tolo whapo, kai no fita ko wai ap, o tari telefoni. O ku tala no mai e moi. O ko ne ilo ia ko fini montu a toto no e nia ko nga, like I said, we sounded the same. Ko wani ang netari nga telefoni. Pa na pehe to kuwa, this is so much fun. He, pa ko wena, mantu fuko nga hiako na kina o hake ko iau. Ta uto e whai kawa, o hua he kawa. Ko whai ngai kawa ko, o ko stala whai kawa. Ko whai di whangai kawa ko ia whai mo oni ai. Ai na ake serious. Ko ia mo oni ai tahai. Everything ko whakakata. He, pa ko ia, that's why ako ma oi whai ngamea ko whakakata. Ai ko tau ko o kawa he, kawa ui mata. Ko pia ta me mo. Ilai, mantu I whoki, ko whakakata, moi hua he. Masi kasi o taten be. Oh. Ko e tau au ngari ke he, pau was mana ko ia he. Motua ko e. Ka ku mau I loi. He kai ki te nafu ki taia he ta eori in kawa he. Ta eori. He kai ki te nafu ki taia o si o whamamau ka ta no. O ki te si o ta kai ia nau tolu. Ki whamahi ki atu he, ki marimari atu he, ki kuitaha atu he, ki kuita. O pehe me a. He koe nau tau tau inu, au nau seo ka ata mat koe. Pek mo ila kono ine fu me a, o kona. Kau te poto no ai. Te marimari treat everybody the same. Ka ifo in kawa. O ilo manta me o hoko, ko ngai tau anau o sisi o tau na tau ai.
I really I got 5 be I so ke boyfriend. Ha me na ko me na wi loi ko fala ka fu ka fa. Ha ku na fu ya fun. He ala tu nga me. Ko me po next minute I know he ko na an mo ya fa to a. Pa ko me po ko loi fala ka ke fu ka va ko fun fu ya ka 5 be to fa ku ta be fu ta ma ko sa ya. Next minute at the go fa ka va ki ara mai le hang ya to long ya ke to a fu ka va fun. Which was not respectful. Kake point is, hafanga go ya. Okupao ke ode de hanga single someone out. Ko nga the rest would feel left out. Pe ako famalo na fa kava ya ne o masi. Fo fa kava ko ya o masi ta auto se sot ki. Manti go rak fa kava ko te tamayen mo ma tu ako nei pa. Na mai go fa kava he. Ke fo ya ta ya yo te to. Pa ko de me mo fa ko ho pe mo ta auto. Kape yes ni mama fa nonge na tanga no politiki go fai. Pa ya te fa ka va go ha ta mai. Te to mo ya ma se gui fo le fa ka va go nga ko pa ke te le mai. Pa pe ka ke ko po ni. Anga go so go ke ko ri mon o ake. Na pe ko ta ko ni a ya o pe. Fili ke lai. Mani ko fili ke lahin masi ko wake. Pa ya he heartbroken ni. He kono uhinga ko te hao ki dai mga hianga keke. O te na fuda kompe ai moe he. A koe ki mea te kompe ai ki dai moe. Ka hiri ange ko ya ko anga uksio. Ko fili ko ke lahi e ngata he aho mari. Ko aho koe mari ko aho e single ai he. Single lari ki ai. Single peke foksiana ko ya. Pa koe hanga ko kusio kon ko ki ngahi relationships kone ko rina kai ki work for me. Kone hao be hata haya. Une pe heia. We are married. You are mine. I am yours. We, he? O kune os pe o ke hange ko ne motoka. Kone resi sita ia koe. That's not how it is. He kono ngā ko union through God ko third person e God. Pa koe hao koe a fo tamai ko pe ma ki hoski o he kas ma ki hoski fa ngā we ko ke mea kai fo wala mo hafua. Pa kone pe here vai I own you therefore do this do that. Ilo ko standards he no for ma. Ka hao hata you give and take he. Hada mo ni ki mea ko pe masi e ako a fe ke vete no suo. Ko mata pa to ko mai ka peti. E ako a fe ke vete no wala ko fu kata fo pe o guri pe tua. He ke ria ki lato kat fo. Tal pe ki to ato to. Pa ko fanga ki mea pa sometimes ako pe. Fangi mea ko sai pe ya ko. Wala ke you mate ako about to pick up the socks every day. He ke you mate. It would be nice about to pick up them or to remind. Please put your socks in there. Ko fangi mea they don't matter. Ko mea ko matter and this is what matters in my life. Ko hau ka ko ka. Ilo mea hau ko. Ka pau ko hau ka ko pau to e whanonga o ko ke alko swing home mo mea. Ko ni ko ia. Kia te au, ko hia te whanmoni mori a monto e ta mai ngai whikau ko ni honga furu. Mo e hia ko ki whanmoni mori a kia te au. Ko hia te whanmoni mori na ka te au. Ki te mari ki ta ia he. But enough ki ta sio with an eye single to him. Ka toi aluia o toi ki tulu mo haloko. Sangi aluia. Hau ki aluia kasino he. Aluia o. Sangi aluia tā kata pa ngai pa hau. Ka pau hau ka ke pe hau ki mo ui mai pe. Ka ko ene toi aluia. O toi tufu ka ta. Asio soa ki ta. Get out, that's unpardonable sin. That's unforgivable sin. And I really envy ka whiwhinini. Si behebe, ka ofa be. Mantu yo tau natu la. We love and we keep on loving. I read a book. Ko poko no be women who love too much. Ko lahangi na ofa ko lahi no ngai ko via. He? Ka mo ilo e rea tonga o be ata mai mo ka whiwhini. When we are fed up, we are fed up. That's how we are. Pa koe ko mea ni ko sio ko ki ai. Ko e uhinga e kumari tua wha. Ko ngā koe ha. None of them live up to my standards. Koe mandu e standards, eh? O koe te value.
Ka ku hau ia, o ku, sai pia ka pau hau ia, ku koe ki la vea whao e, vete wala whao ke he whakata fō, mo lakwa lo su mo e socks, that's fine. Ko e te tūri moa ngana tonga mani, that's one of my values. That's one of my values. You must be faithful. Iai, he? Pako ku sio ni koe ki he inga, lai ko ne ngai mea kono ku. Hoko he ngai na whamare ni. Ko tau member rakwai, ko e, nari ake ai mari. Whiwhiki i whātatoloi ka, ha mena ri ake ai. Mahalapea koe ke lama moto aia, she can't live up to her standards. He can't. He sa ia fogia turi moa. Sa ia fogia ta kau. He, mantu yuga for one of my values. Ko poke kau ia, na hau ia moe, hau mahaki, he? O mau kita mahaki. Ko te standards ia. Pa ko nea o ka wai wheo ke he tuunga. O whakalaka tue me he lakno ia koe stoke ni. Mai me ake tunga ka. Ko ne kovi ia. Mantu hika ki te. Ko papeke te ki te. Eke ki ai. Nemo, mantu te eke at whakitau te o smapu i te tari. Ko hampe te eke te seo nta mauri. Honey. I feel. Mantu e mea safe. Always say I feel. I feel oku. Hangi oku ki momoko o whaia te au. Moko whiwhi, kone nau kumaha ko whao mo su. Ko momoko o ia. Te pao tui whoki he, ka pao kume ko whao mo su ka kita he. Mahune kume ia e, ko whao ba mo mea ia e, ko whea ua mo su e ua ki tamako. Ka mo seo, sometimes ko nau ki tari ia. Nau tari pehe, ko hao ke whika ia. Ki mo seo, ke na whaitua. Mantu ka ngai tari en koa kau taim ko kamata ki nau ngari ki. He ka pao le te nau tari. Te nau ate tari tō tono. Why do you feel that way? Mba ko sio. Ko ye. Ko la potala. Taki saia ta falu e koe. Tau tu kai wharekai, he? Taki kai pe, he? At ke ino kai, kau toki ino au, he? Tau hake mo ki sepuni, ai hake ki, ai atu kai ne kai, he? Ko ki tau whepe he, mai kau ki tau taimin. He, ko atu kai me ai, ko, shhh, pato e sia takai holoia. Then you know, something must be wrong. Because that's what we do all the time, he wharekai. We hold hands. He, pag maheka loa, maheka mua. Ko nia, tamai o au ki mui. O ta utu ai kono, i ngā he wai ne kato ana mune unau. Mani, o stana peki te tahamu taha ua. He, pag o mea kau hoko. Whanonga kon ke ngai rea pag, ko mea ne toa kule mata. Because that's not nice. Ke tau te whakua pēra. Ka pau na e talavu, ka pau na e namlelei. Ka pau na e kau, ka pau na e poto. He kake ala sa nakari akia. How do you know? He kono inga, o koe ke ilonga what happened. Some men cannot live up to our standards, and I'm sure. Ka pau ka whiwhini koe na pehe. Now you know. I speak for you. I know what you're going through. Koi ai kakai. Ko sio ka taha. Pake ilo lewa. Ko mea e ua. Ko ne alu, ko kai lava live up. Pe ko no wa. Ko toi hinga pe ta. Ko alu pe ko malai. Sai. Ko tala ma pe ka nia mea ko ni. Pa ko os kamata ke ma o nia foi mea ko ni. Tamai nia, mam. Taim kona, in lava nia mo ki tamasi. E lolo tonga koe, tumu koe, polo uto koe, o whaka ania ki tamasi. Iau weu. Ki mata, taim mo, whaetala no. Mantu na tau iai katoa pe, he? Ko pet nia. Freeze nia. Mona to e tau tupu hake i tō ngana a ngalo, he? He i kai ki te ai, ke ila he whae. O mandu yoga wan foi matana i mui mo ta whaki. A ki tamasiko te tokan kei wai. He ku tātā naki e ne rea kovia ana ia ma mea ka whai mandu i koe. Ka warpe kone ila, he ko te lua koe ke lotu. Tu a whai whamoni.
Kapag kaya ito, ang famoni. Kaya, kamala ka talaga, eh? Kaya ano ba ito famoni? Famoni man all this time. Masik. Masik na te tuma te whae ka lua hake ki tamasi o te sai ai. Mana tui whakatau matu de. E lua ke koa masik te sio ke. He koe ne ila pe, o pita ko tau e futukia, he? Mani e masik, I tie my bread. Pea koe ngai foi lea kovita e o mai. Ko masik ko te sat koe hi tamasi he. Kai ki te toi fie sio ki ta kia hai. Te ma, ai, o sei pe te mea mana ko tangata kita. Na te ofai, o si he foi time goa, finito. He koe ngā katoe hawe lea me ka kita, te sa pita nane os mantu pe no futoki koe kita, he? Mono kape kita, mantu e fuke he kulea fuke fine ke mosio. Mosio ki kita msi, he? Ai ko ni fei, anu ko kita msi o ai pe he ai ko kita. Ka whaunga ai tongen madas. Pe oa masina te tautu kita he lotu, he? Ka te tautu kita he lotu, whai he nisi hu kita msi o tabaki sa menit me mua, he? Te whai kita he nisi man. Ai ko hiva aia, he? Ko fuke te hiva kita aia, he? Kono ngā te na fuke ta kita kai he mari. Hau hoko, ano futuki kita. Ana hutu hiva, kuma ko te hiva ai. Masi, e te mate ko he mai, kula whaku ma te ringa mai mata. Ko te mea o whai masi o punau. Kai ke toa lawa e fia lere ia masi. Ko ngau te tautu whaku masiki. Ko e ko funi maa wafu mai peka kita. Pako mea ko ko sio ke whanau ko mea tatau. Oan aku, ilo. Ko mea pako whema uke o ilo. Ko sio peke ki fo i tamasi ko amo mea. Ko hila ke pako kania. Ko skamata wake straight face ani aia. Ko ngā peho ko i kisa ia. Ke ko whihu e nania. You always talk about forbidden love. Is that what you believe in? I said, Nia, forbidden love. Forbidden love to me is this. Te mate o whātaha. You already know you cannot have that person. Yes, you do. But, ako ke Elsie e la lele, he? Mo sio e uwhaiwa whakatui, Queen Elizabeth, he? If you can't have the man of your life, check, Titanic, If you can't have the lady, the woman of your life, the man of your life, hame hoko, lakang ya, nafta Maria. Nafta pepe ya, pekita ya. Hame hoke ofa, freeze ofa, ave ofa, tuku ice. Tuku ice ofa. Ke tu mawai. Pako mea tangan ya. Love is more beautiful when you know you can't have it. Love, sayang ipe, kete ofa pe kita kiai. Ni ang pepe ko ne ilo ma e ape ikai. He, te whai koe ki toi. Dear John, I'm writing this letter with my tears coming down. Because my mom, she gave me the broom. And she said, tōko whai kau me ato anke ako. And I said, oh, John, please go wa, okay. Kasi kasa iang tau. Please. He koe ni, ko osi ene, o pau kene lau e tohi. Ai vai foi tohi ka John, he? Ange best friend ni ki alo avi ka John. Ai mua uri nanga. O meu hoko. Ke te whai tohi, ia we koi ai John. Let's move on with our life. Wherever you go, wherever I go, we will always love each other till the end of time. Mandu e ke ia ko nai whanki tohi. Whanki tohi me moia kapu koe hang. Mandu e graduation year, he? Ko te alo me whanki tohi. Pako pe, masi, te o alo ai hau tohi pe he. Ko ngā whanki mandu, he ki fuke te lawa ki ta tua pe he whai tamsi ko te sai ai. O talangi, whai tohi mai ka au, no. Ko via nā wale pe o kai sai ai ki ta ka te ngāri wale, he? Ko te soa pāpā sa ala whanki tohi. Oh, te o alo ai ki tohi pe he. Mai koe se ni te lunch, kai ko ala o ki a ke he po, ke whare koloa koe ako, whakatau nau, ala ko mai ki tohi pe he. He? Hau lewa, te oi, so makasi ni, kos mai whangi mea, te oi aki. Kono oi ngā ko, o sei pe foi pesia ka John. Ate alo, so pa ki te uraki alo awe at kato kongo fulu ke tohi, he? Pea osko ya, koe ngā ki atko tohi, ko sei fa John, he? O kai koe mea pen ki ai, koe ke te tāketi ia. Mau atko ya, koe ngā ko te ko te alo awe o loka lawa, o tohi ka John. Mai, lai mau mai koe tohi, ha meu hoko, ko os hai be foi lai pesia John Lee afu tohi ake veve. Because you just wanted him to write something, so you can keep it. Wala fo kai te ke pan ko ya John, no. Ko John ya was ai aspolo ya John ya ke Maria mo mea.
But you have a letter from John. Hek tohi ma John ya tala mai. May you have a good life. After graduation, go on. Takanga ke lotu. Tanga foka ma tu. Mani foka ngai foka. Ka koe ne hao koe ke fwoi laini whamui mui. O whātu, John. Yahweh, I live with. Poi lea ia ko fwoi konga ia koe tohi ko sa ia tai. Doesn't matter how many lawi o lunga, he kai fuki pehe mai, you are beautiful. No, he fuki lawa la pehe mai, I be, oh, thank you for being a good classmate, blah, 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 blah. Well, pegi muki lalo ke sio, pehe mai, o whātu, John. He? Mana tu e magana ngalo. Pehe ko ia ko tea, mai pagi api, ko si I, li, e futohi ia, he recycling. Tika ia la ume, ka te hau kina moe o kumai whilai, haka mea, te pio, eliminate. Mai sel te pi na ngalo koe fuki mai sel te pi ai ki to hia ai ga ta ga ke mafola mai sel te pi te pi ko nga pa te to kang ya te ves la lo to if hola John well song how beautiful that love is so beautiful man ye masi faka amo ya hena ta ki fai me ko hai ahoni fai to hi that was so nice. Let it make wiki more. Okay, if I go, I might. I took me for textbook. I along on my tohi. Oh, see, look at the voice. I go. Let the voice go. Yeah, hey, Hangolo. Because I see I can Vicky. I go out for my time for my mother. So I get tohi. Fimolau, here, if I'm with Mari, take it out of Fango. The point of the story is forbidden love. Ai ko fai ko e kai ko ni. Aku te ofa ki taha pa ko te o tonga pa ko e fuko ofa. Tuku ai si. Pe ya tuku ai si. He ku sayange ki ngatai ne ke sai. Stop it right there. Ne ke sai. I he lere ofa o ke tunga you abuse each other. You get physical with each other. You tau kapi with each other. He pe ha o te ke tunga. You hurt each other. Can you believe it? The woman you love, the man you love, the person you were intimate with, all of a sudden becomes a stranger. How weird is that? You meet him in the hallway, you meet him in church, you meet him in the shopping. Just like nothing. Koe ha? Os kovi fo fa os mafuya. Na tom ye tuku icy. Na tono ke tu I stop pego me. Ko aku fano ngope and I get evidence. I always want evidence. Okay? And pardon the bossy. Hapo kitu Mari mari ipe. Can you please leave before I ring the police? Okay. Thank you. Ope he. Tuku wangi once he does it, he will always do it. Buskai moa. E kai moa be ya. Al wat ki maman fuli pe. Al ko falo to. Te nof pe pe. Te dari. Pe ba ha ta he. Ang do sa ya kon goi. Tu tam tam ya ko ta. Ko me na sa ia ya pateu le pe ne ko no nga I think I will be doing this saying this for his advantage. Mo ilo ando pe I love affair pa mo kaniva. And a lot of you ko mo so mai mo pe. Fini matua na ko fifine kaniva. No way. Pa ni una pe mai. Ha uhinga o kai te lava ai. O tu wanga siana. Why? Why do you keep loving him when why? Ko hanga o ke ofa he siana. Ka hirang ko osin pa nga ni ho pa nga ni kai. Ko ha. But do you know what? Ka to ka nga ke osin ni to la pa nga o exili no mau. Ko me ga na sa ia he siana. And I love him so much because he knows the forbidden love. He knows. Oh, we have been time yet. Got it. Oh my God, no way. But I know he has feelings. I do. I know that for sure. Ko sa iai because I feel safe around him. Ko maango party, Okta. We kai. Kapoko mana fani hotere. Ko hua kono loki. We sit, we talk. We kai beke o ngo ya ka. Tokanga te deulere na hafu fo I pangula atintini pulko o tau ya koe te lere pe frabe. I never feel that way around him.
I always feel safe because I know he will never ask me. He won't. He has no right to. He belongs to someone else. I do. I too belong to someone else. And I feel safe. So that's forbidden love. Hey? Kono nga, hawe me feitu. Hawa me feitu. My fear. But you love, you know that love freeze it, to ice it. Pako me ko na fa piawai. Nga ngoi man te fisio fak mo te of at piawai. Ko pa wiso mai fa video ko. Te ki of ba ya koe. Te ki of pako me ya ko sa ya koe. He we ka pe ke ala mai ko ni ma. No. Ma no fo. Ma puna ki mo so mai bege nga fu party he. Ma puna ki wedding aton he. Ma puna ki Christchurch. Ma no fo hotel tatau next door to each other. But what? I never felt or not safe. And he felt the same way. Peka kai fu o kaniva vare fasesere. Eh? Alu holo ma fu tahine talavo he. And all this time nothing happened ko hotel e fiha. Unbelievable. But you know, love is not about that. The most intimate thing about love is communication. It's what you share. It's what you talk about. It's not sex. Believe me, it's not the kiss. It's not the touching. It's not the cuddling. Communication. Communication. Bonds, you both. Baka ekarata, can I have a kiss? Talangai, fifeke rakamata by introducing yourself to me. Tell me what you like to eat. Tell me what you don't like. Tell me what color you like. Tell me, what kind of. Go like a ilo. That my young you off housey. You did your own off housey. Give more a kiss. And you know the man that loves you. Before you get married, the man that loves you, he will never ask you to do that. He will never ask you to kiss him. And that's how you know. And that's how I know that this man I just talk about. That's how I know. I know because I feel the same way. I know he will always love and respect me. Why? He going to freeze la vie. Or freeze la vie. Quoi, finish la vie. Or freeze. Freeze, But a lot of you men, but go like homo for so my god now. Mo ilo le pe. Mo go mai. Well, I'm walking on Facebook. That's fine. I'm doing that. A pinky promise. Na send you for to who Facebook. Hey, can you screenshot it our conversation? Because screenshotting I feel like that. I no more send my before that. Go you go. Kapag nagta go block ako. Kake. Kung ako sa ko kiay. Ko ne kole o man ba ta ko e. Bagay ilo. Man tu te fo mo mari. Mo ilo le ko ki ofa ya ko e. No. He doesn't love you. If he loves you, he will never ask you to do these things. I can give me a follow on. If you love me, kiss me. Now. Oh, from me, I forget go. That may have fire. Oh, do you offer fire? How? Mag fire, tape uma. Tape fialak. Tape me go. Oh, pay a lot of fire. Okay. Don't forget the pancake. Okay. Got the okay, come on. Don't want to my fool. Come my fully. How can he compare you? How can he ask? How can he doubt? I would like if I when if I am gonna keep it, yeah. I will. Oh, I can not know if I found out that. Man, do my boy to 15. Now, more fire not all. I thought I will go to 15. Make sure. Go get a lot of happy to 15. Come so my god, nah. We all heard that over and over 1,000,000 times. But where I go, I had to feel me. I go, ilo, como tol, cuando, ting my, hey, ting my, go, my. But when we already went out, we have dinner. I want to for Papa get out album of fun now, we go all the time. But when I go, to motor, to okore mai, ke uma, to, hey, kai ki se ko uma, you won't get it, for sure. I go no nga, okay, ko uma, uni from my own offer. Go vai. Ko character. Maar kom men go dat van kita mai fifine. Ka kai fifine. Hoe ek fifine.
Ai mo tonga ma inga. No. Kau ke an mo siana. Kapai ka ke kore uma te ka koe. Whakawheta ai koe ai. Tuku pe e koe ia. He kore ngai kosi. You don't need a kiss. Kene hanga sila e ofa. You don't need a kiss to prove that he loves you. Hey, mandui how manipulative some boys are. If you don't kiss me, then you don't love me. How should you answer that person? Tell that fool, if you love me, you won't ask me to do these things. Masangi? Kamia gui koi manipulation. I'm sure there are lots of girls who would like to kiss you. But no, it will break my heart to see you go. I don't know how it will break my heart because I have fallen for you. I love you. Offer her and offer loud. Nagi offer money out, nagi alamai, nagi unumai, nagi tukumai. Man, katukwata yo, peke purianga. Kono lea kamu topa ko ilo pe away from young people. They watch me. Even my daughter, she watches my videos sometimes. Ko me aya ok mahu inga. Sai, time go ke mari ai. Ko nek pepe uma. Ko te ke tae uma. He ko ke ila ko ke os mari for now you're in a position to. On pepe kiss. Fai mo ke kiss ke fe mari. That's what you're there for. Help him meet his needs. But go you pay. About kiss my tongue. Oh, whatever. Take a full nif. For you happy. So, kako siya ko king ni kon go. What's the toy mai? What a waste. Ko nga for mawalom to ko pio go kumi me kai. That's just how I am. Okay, you tell out get found on quiet ne. Go help better ko my mouth. I always say, okay, I'll pay for a meal. Okay, you pay for a meal. Let me be the man. Okay, thank you. And be a man. Pay for the meal. But I didn't go see on him. I'm never going to go back more than once. And he go. What do you pay me? Go show them how we're going to get my voice box. I don't go not all okay. And I go get my voice box. Go call it my dog and go. Oh, do you want to feel more to ah? But you behave was more than I values. No. Go in on the labor, milk fire. Lo says, oh my god, I'll get behave got full for sale here. Find a show go fire. Got to get a lot. Exio, lot of go away. I already know. Exio, lot of bill for Ilae or Mandoi. You can't fool me. Go see ya walk by, I heartbroken me. I learned my lesson big time. But go behind him, come on, talk a fine, 2 months. When they come out the big town, no, I come here. Ilo work on the manipulated go get pe ang for your money, eh? Kundana wana me pota sit that I nearly money. She's such a nice girl. And I am sure. And nice yaka koi at the milk if you mau alco jay. I'm not doing to let a giggle jay. Milko, Famoru, if I can marry on. Kake, one more safe title video. When he asked to kiss me, depends. Kapag husband and wife, kissy. Pagkat ito kay kissy, kapag hay, fay mo kissy. Kapag go let you out to get allow, tell hold your horse. Fingay horsey, get out la. Or if I puna horsey time how. Tell hold your horse. Daddy, whatever, follow, okay? Daddy, or whatever, go the right time, very right time, go right time, eh? When I know your last name and who your mom is and who your dad is, go milk don't give, get iloi, I know. Ya kita call a kiss my song ya, we call a kiss, but what the, thank you, keep rock finger, I full me for about to glare my, I go no you have man to. Có thể alo có thể không miếng phải nông cá tao mày đi nào tao ta mấy cái điều ấy là tao alo có thể đi ok thì ấy là coi khó phải tạo tụ có sao đâu cái tele con mặt ta mày cả vào mày oh nice and clean tele cái mustache they say for mustache more start to imagine stuff.
Te set ko ki ai. Nice. Kau ke ila. Tau ki manga ki whawhanatu. Ni foi pay mai hon deringa. Wow. Te wafu talo tupu i loto, he? Paka mea vai. Sai. O me taha. Ki ringi i mangi e gui puin. Ala se nga. Tau mai wing. Ni foi ringo ya. Ko te se awhikira i nges ni ma. He? Pate pay. He ko te se atpe whau ki taia ki ngai fo i nges ni ma. O te ilo nega ki fufulu. Mantu i ton ki fufulu tu awhia ka corona ni. Ka koe tako tako whama. E tau tau pia fufulu ni ma. Always have clean hands. Ko au koe ki ukata kia. Masika, naf pe ako, ngoi pe ako, uli au ni ma. Panwhano. Pa sat koe ke pas mai ka mea. Mo se le man te mai koe na uto tā mai. Ko hau papa lewa o ke toi koe mai ako. O tam ko tata ko mo ua he kai ki tato e alu. Tia ke ilo lewa wai. Alu whasio nges ni ma mo nges vai. Mo te ringa. Mantu i o fwoi upeat koe ka koe ki un manga whawhanatu. Ko fwoi unu mai pa ko o sio ke lewa. I don't remember haka mena i whawhanatu. Mo ni ko oso mea whi whawhana aku. He ko so atu ke ngai fu nau aku i loto mai he teringa. Ki uti piu tala tāpe whai koloa. Alo mai hawa mai mona teringa. He, kono i ngā kapako atu ngai. Ka ke mandu ia ka kai he ahoni. When you are married and your man asks, can I have a kiss? Sure, honey. Ooh. Tai mga te ki whai marika ko le kiss. Ko le mai ha mea tā te ta wholo ai. Te ko le mai mea koe te tō alko maapi. Ko le mai mea ko ia. Ai a ko sio. Ko ngā lahi ngahi api. Mo vete. O i ngā pe. Fu wawe. Kai ki o tā noa ke mea oksa ia he aloto. Akau oksa ia no tō. In a favorite meal. Ai mea toni whai hata noa. Ka o ia tā noa ke kiss. Tā noa kono like lips. Tā noa kono for body. Mami. Ai. Koe. Ko waha mo whiui. Ko kuai at koe ni. Ko no ngā ke mo tako mo whanau. Sia ko mo whanau. Ha mo lau ki ai maha mo ki reaction. He leo tai. Ai fusi panda. Sai lupe malbo. Ni sivika snoti. Mo kata pe mai ai. Oua. Ako usio. Hai Kalisi. Hai. Ooh, I know Kalisi. Your princess, you always teach her the right way. Funky tamai klele te satko. Vai he. Hai ngā hala. Hai melelu. Hai mafle oasi. I think ngai ngongo osi uiat. O fasio po uina vea. Hai. Sai, pako i ai. Ihi koe koe, pako te mea ne tā. Mo ilo me taimi o ko sai i a tā. Taimi o ko sai i a tā kau mea. Ka pau ilo ka kai kāta kona api. Whana kaloni for free. That's how much I love someone. Ko ofa pe au ka tā. Whana kaloni. Au pehe. Au ko whetuk fogiao. Au pehe mea. Pako mea no whakaori. Te whetuku atu au ia ka pēmai ke sa anāia. Whanau mai mea utamai ki sa anā. Wow, thank you. Can I kiss you? No. Ka ho o kiss pe au. Ko whakariri ai a koe. Ko tuku ia e saute. Ko tuku ia e whetuku. O se ha mea pehei mamani. He? Ko te mantuka ko sa anā tōne whae ewa. Ko au ia tatau ai bea pe te alo lunch, mohai. I always, ko au ia o ko whai mea, ko ai sendau meni ke. Ako pehe tōnga. If I can afford it, I do it. Unless, Maya, please allow me to be a gentleman. I'll treat you tonight. Sai bea, no strings attached. He na, o se whako allow koe ke serve au, pa tahu tak tua, pa ke kore mai koe hafu mea. Nau hoko. Ko ia, ko ofa ba ta hangi be ofa ka kani mai. Luat mo ilo le lebe ko mo se mai ko na. Ko ha ko be ko mo frai la tu ai o ke mai mo me yo. Ko e. Ai tu fa ka ni. Mo me a. Pe ko ofa ka ta pe. Ba si ia ko mo kuri. He ka pa fi fa na ka mo e fa na ka ni ya.
Kua pau ki o whetuku. Moe kai whare kai hanga mosmosi. O mea hoko. Hila mo au ke hotere. Puka ki tau alu kato pe ki hotere. He? O pe he mea. Koe hawa he whetuku. Hawa he ewa whetuku. O pe he mea. Ka koe ngo tātka mautolu. Koe mea ngo go weird ai. This is how weird I am. He go e ma whetuku aku. E kei whai pe ngai mea ia ko ia. Wa ko whalala noa. Ne go koe wha umai a koe wha ki whtawala ia. Kono uhinga koe ha. Ko uhinga ofa ia koe. Kono uhinga ko keep your hands to yourself. And keep your lips to yourself. But you keep your tongue to yourself, eh? Or keep all your elements to yourself. Oh, te hau ko whaari mai ngai fu vestapolo. He kono ngā koe mea e tuku ai koe e whetuku. Mahino? I'm weird. Most women are now whetuku so they can get something back. I'm not like that. Ko uhinga ak whetuku. Ko ofa ia koe. Ko uhinga ak whetuku. Ko sa iho anga lelei. Ko sa iho tā noa ke uha mo la a mo whetuku. Ka o te tā noa ke mea ko vi. That's why I love you. That's why. It's weird, eh? Yeah, I'm weird. Ka koe whaunga ni. Ofa koe mātua taim wholoa. Ta utpe me mui mea koe e whai mea he? Siko mea whautonu ke whawhana, he? Ke unga nā toi mai pia mamia. Ka koe mea upe, au whetau ki tautu he mui matpaka pa te tautu he mui reke koe. Pe koe mea ko te rea masi e onga me pehe nei pā. A rea, he koe whuki lawa whawhana ia, he? Ki uma. Ha! E koha ngutu, teke mahaki mua. Hono puaki, lawa ke taki uma. Koe ngā mi aupe. Ka whuki lawa e lawa ke taki uma he mamia koe mea he koko. Turi wha maha e tū koe ki tua. Pa koe a ko pehe tonga. Ni koe ko moha o tau os alokai. Tau os alo os ilo pe wani ia mo tau mo sama. Sat ko Princess Flower ai mo mea. He? Museo mai ko bo. Museo mai ko sat ko. Fuse mo ngai fu telefoni ki olunga. Sai pe ia. Fuse pe telefoni ki olunga. Remember, I have a private life. Pa oi pe mo ko ngai whima. Ka museo lewa ka o Samuel Samon. Oi whai mea ko ia. I do want to be happy. Papa ko sia mai. Nage mo ako ia pina ke os mari ko ia mo to ta ko almo ia. That's all right. Now you know. Ko fa umaya. Fana galon da te tong pe ia. Kai fale kai pahia pe ia. He? Kono hinga ko ha? Ko ofa. Da ko ofa. I don't want you to go ala mai kao. Pe uma mai kao, no. Te okay ofa pe au ia koe as long as you keep yourself to yourself. That's how weird I am. That's how weird I am. Da ko ilo. Ko mo sio mai ko mo sio fale lei mai pe mantui. I'm still human. I do want to have a normal life when the camera is off. If I'm out there in public and you see me, give some nice feedback. Fale mai, eh? Popo, sai. Oh, I'm happy for her. Sat ke nei lua mo neong ki tamai ki mo ki tama. That's so nice. Hope she's happy. Hope she will find the right one. Get happy. She deserves to be happy. How many broken relationships she went through. Te koi ai.
takai. Neango feel motu a. Fai mo fuang hao finga ko ia. Ki finga ko I lang he. Al ko hu he vai hui he fai mo fuang ho hu ko ai. Ho finga mai. Mana tu I foi secret ko ha fa pulpuli. Ka u ke fima ke ma ko loto. O te ke kore. Tuka kore. Kore mai ko ata ho. Fo I wine. Mau sange kore mai ata fo cigarette. Kore mai ke ata fo galon. Ka o te ke kore ko me akaunga ko sino. Because ko tai mia ko e va vea tutu pre fano ke puria from the face of this earth. Sai hangi ko ulau ko feunga ni o ta foi mahina silai akos sepema. He ko ulea ko ni fu wai ka fa funga una o hila mai ka te no sila pa mo aseria. Kewi na bet na to ko loye me ula de flower. Ko osia ke val mano. Ai ko loa ko whakahau ke la rev. Te gai ke lava he la revia. O mai ke vai ua ko loa. Ko ngā koe ha? Ko corona. Ko taimi koe koe. Te ke si kore mai ke refund. Mani e. Ko refund ga fefe. Ko pau ke uta hala ke ukato. So na me agi trita ke tam si hoko ko malo teiti. Atu ya refund. Peko mea hoko. Mo be patient, please. Wait. You know, time like mo ake mau ke refund. O se tau ke refund. E kono ngan. Na ke mai ka whakao ne ua petolo o kai ton ke mau. Pa ke si o le vai. Ka ke almo si nia to other somewhere else. You won't get it. You get it from me. Koe ha? Koe o wha. Pa ka o at le vai whakao ne o kai tari ke lo sini. Tari pe. Tarpe, eu queria ter go que to mai. Yo, mani te wala fota ke fota ko ela mai. I don't know what else to do. Remember, I'm only a consultant. My job kono submit mo ota. That's my job. Kono supply, that's the company's job. I cannot supply you. I have to wait for the company. Sai mo ilo le vai ahun. Pa mo kitari pe mo. Kone afi ala te ngai ota. Kakai Amerika, So ko tok tau mai kirimi. Os ka to ata Amerika os motonga. Pa mo sia ko ne tau mai pe mo ko ne a u atu ia. O pe het me a ko ki ku longo mo me a. Ko ha. Ko wa pe u hinga ku longo. Ko ku longo. Ke ma mo. Ma ka to mo ta. Ko ri atu. Fa to beta. Tai mo ke kore mai ki me ai na ko pope ke kuria even though to ala o kato kuria to o atu tol so eu fonga fite mo to ofa te ofa be ne o be wa ke mami oh my life I get abused because I love too much. Winga nak sele fit ngau vào nó etong ngau này winga nó tao mua cái cung mèo cả con ngã khỏi corona là Harry funny cái là vài mẹ nào phạm cái it's just how I just have to wait. Be patient. Có cái phía mạo ya cái mạo mẹ có tay mít. Phía mạo bây giờ hiểu cao ya ngày. Requirement as a leader. When you qualify for the car, go for the car. Oh, ila be ko kamata be to hi. Ko that give me your number. Kono ia na hek o besi, the hek mo besi. I'll still look for you. Yango mo tari.
Mate mate. Pehe ko ala ke no live ka sio vai ka kai. Ko fe ko ma wata. Kaba was at Africa and you were so lucky. There are some people up to this day have waited for 3 months. They haven't got any because the perfumes they picked are still on back order. All of you know. When you received your order, you wrote to me. Oh my gosh. Thank you. Sorry, Atekoha. You gave me so much. Kabawi mai. Kikasoma ako tawa. That I love you. Like I love my own. It comes from here. Takoyai, never move you, Daddy. Please. Go svangawe. Katamo mo refund yai. Bit transfer silini ke supply ko atake. I'm just doing the job for nothing. Anyways. Okay, hi, Jonathan Silvelio. Manika wala kilalo abito. Hi, sila tapos magafi. Hi, Naita Tafut Paya. Hello. Hi, toa esta mahila rev. Asi toa ge osfama onya kotoa in mi Hamilton. She's a senior director of Larev from Hamilton. And tau ilo benga niya go through go fafonga ko to. Hi Arnofo, hi Tafe Holeva, Arnofo, Mele Pasmati Vau, hi Keina Fifita, and Niti Amelia Latu, Fine Latu Masiu, Vika Veyongo tu niwa, Veu Kiso Samita. Si Mele, Mele follow them da kakohi. Kon ko kanivan do fok mayota ka ku fok mai heti meta. Sayang e be ne no fo MMD ko ne ta. O te hau ke ti mi mai fatu blot mama to siot kai. Hai o fatau ki toku. Hai leota le mali lupe malpo. Joanna. Joanna Hamal, hello. Annalina Moala, Charlotte Funaki, Kalisi, Ngahala, Melelu, to ngamago osiwiatu. Pagwata hago ya ot kiai. Kake uila Mohammed telefoni ofai. Okay? What am I eating today? We had dinner last night at Nando's. Oh, I felt like I get more away from behind. And very soft. Sai ko mo to the when I sign up. Fan mo ha ko mo to sign up po oficia ma okay dollar. Ma pa foi kaloni si mo ha get out. Ko lo ya ka fa da fo ma panga ki tau alo kai fale kai pa here. All my family ever. Mo siya mai ko ni mo be. Oh, ko ngahi hotel ko alga fe finin ko ai Boomerang. O ko sai na penatet la sike ka we lava penatet ya ai au ke holo. Ke fa hoat masi penateti. Fa hoat ngahi alu ke ma. Ta ke ka ta ha po ha me. Hala, te ke lava ta ha ta hine ta ha ko sin lai ta ka po ai. Ka bi lava ta ha he ka ai Boomerang o ai me a ke ma ai alu. Ko to tong full price ai pe alu ai leva.
I whate ngā weu te lawa whate ngai mera, okay? Awe, ko hai o whai tangata magani wako ake at whakaloni. A what ka mautolu, a whalahi at ka mautolu ka alo ke o whai whatongia, ke o lele māmaria he o uha, o ko heke, he, mo ilo heke, a ko lele, o tau hafu mea, whetā kake longu tu, he, paka hao e polisi, ka me whai, ko e whake kato, to haki whakaloni, yeah, this is for your girlfriend, he, ko whalai whai, ko ia whakaloni, ko whailipi, ngai peke officer, alo officer mui buhane me alo fai papu fai. Okay, have a nice day and we'll catch up later. That is from myself, Princess of Flowers. Goodbye.